Chibai ule voina kan thupui seitur hi khovel ram inkara boina rei berle boithlak ber zingami Kashmir boina chungchang ani engwangin nge kumsamsari chuang aliam hnuah po Kashmir boina hi alare hlei theilo ram pani hian engwangin nge inremna kongdik anzo theilo voin hian Kashmir chanchin le achan bulpui I han ngai thlang u kumsang khajako somli pasari khan British te chuan India subcontinent an chhuah sana ram ni India le Pakistan alo pianga hemitrum hian British opna hnoya princely state te hnena India zomin du nge Pakistan zomin du ti in du thlantur pek an nia Kashmir lalber Maharaja Hari Singh ero chuan a engama zum lova sovereign state mani ro in rela zui zel athlang ta zokani ma se Maharaja du dan chu a hlotlin ma in Pakistan thlop tu Pathan Pashtun helpol te chuan Kashmir chu anron run ta thut maya lalber Hari Singh chuan ama chawin anhe theidon loti a hriat awangin India hnena puina dila India Prime Minister Jawaharlal Nehru nen October sangkhachuko somli pasari khan Instrument of Accession anzik felta ani Pakistan chuan he thil hi pomlovin anlal hi Hindu ani awangin Hindu tamna lam onin ama du thuin thutlukna asiamani mipui tamzok te ngaidan ala loti in tranhmunan khove bok mipui tamzok te ro chu Muslim anni ti in atangtlat ani hemin hu hian India le Pakistan sipai in beina ama saber aron chuak tareng ani United Nations chuan ceasefire puangin line of control siamania hemi mang hian Kashmir chu mun hnia then alo ni ta a India thunun na hnoya Jammu and Kashmir ni in Pakistan thunun na hnoya Azad Kashmir te an omani kumsang khachako samruk pani indo hnu khan China point Kashmir marchak mun then khat aksai chin anti chu anron ta nei le boka ma se India hian aramani ti in voin thlengin India in helai mun hi arama ala chiarani tichuan Kashmir hi ram thil ti thei pathum India Pakistan le China te in beina hmun puizinga mi alo ni ta ani Kashmir boina hi sakhua le ram in rina chungchang chau ani lo aleilung hian poimona lian tak ani ani Kashmir hi tlangdung sang takkara ani awangin sipai hmun poimo ber pakhat ania chu mai baka lui lian tak tak Indus Water Treaty thuthlung India le Pakistan ten lungrol taka lui anin man trom tuihnar omna ni bok rampani tatan hian helui hi apoimo ema tui thunun theitu sovereign strength pakhat neina atling tlat ani hemi baka hian tolchung mi te du dan le ralmung taka anchakna po asang hle a kumtam tak chung tolchung hel awanga boina sipai in beina le kumsang ni sompako a he anlo in rem to na article 370 suit ani awangin Kashmir chu India ro relna dan hnoya alo ta a hemi awang po hian thom arik pha reng ta ani he mun hi rampani te inkara rin helna le politics man ro pui tak ani tlat awangin tolchung mi tatan remna tak tak mo chu thil har saber pakhat alo ni ta ani tichuan Kashmir boina hi political agreement ringota chinfel thei ani lova leilung luihnar thunun na le rampathum te in beina ani tlat awangin tun thlengin boina hi chinfel lovin ala ta reng ani engtika nge he mun moi taka hian remna tak tak athlenang ti hi zona lian tak ani video hi ilhok pui ni chuan like le share mai lola Kashmir boina chungchanga ingai dan po comment lama minron shilvero le